Pozdrav dragi naši pratioci, i danas smo opet odlučili da napravimo jedne vafle po Naninom receptu. Ovo smo pripravili malo voća, znači kiwi, banane, američke borovnice, kaška svježog sira. Ovo smo pripravili masu za belgijske vafle i ovdje se nam aparat već grije. Znači imat ćemo zdravi doručak i vafli po receptu Nane se ide. Čak kad se aparat ugrije ćemo staviti lijepu masu uz zajamavku unutra da se ispeče. I nastavljamo sa našim videom. Masa je već u aparatu. Sad lijepo zaklopimo i ostavimo da se peče. Biće moji dječaci su išli da hodaju, znači išli su se rekreirati. I sigurna sam da će biti iznenađeni kad se vrate, jer oni mnogo vole Naninu kuhinju, jer stvarno Nana kuha najbolje. A mi sad na mini dopustu imamo više vremena, pa ćemo i mi malo da kuhamo po njeznim receptima. I nadam se da će biti isto dobro ko njezno. Pa ćemo vam javiti kasnije. Naš prvi vafel je pečen, sad ćemo da ga dekorišemo i onda ću da vam pokažem kako će izgledati cijeli. Evo, tanjir je za moje dječake spreman. Vjerujem da je jako dobar. Znači zdravi doručak. Voće i svježi sir na vaflju belgijskom. Po Naninom receptu. Ako vam se svidlo, pretplatite se, podržite nas. Nadam se da se vam je svidlo. Recept ću vam napisati u opisu tamo kraj videa. Ćao!